Ngike ngaxona khona nama-artist. Yeah, ngaxona khona sibanga imali. Sibanga umuntu mombiza eze kwi-show. Yabona starting ngizokubiza uze kwi-show. Yazi njengoba ngikubiza uze kwi-show mayengekho funded ngisuke ngazi ukuthi ngiyagembula kodwa manje ekugcineni i-show kumele yenzeke because unenhloso noma usangibiza uthi starting ngiyakubiza ayikho funded kodwa ngiyagembula. Awungitshela? Ngiyakutshela mfethu, ngiyakutshela akekho umuntu oza kwi-show usuke ngazi. Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. Nakucabanga ngokuhlukile nasemqondweni nakugqilazeka ngokubusisekile. Impilo yeni yonke niyophilela ukucabangela abayicabangela uzolandela imihla ngemihla kofanele nigcineni ihayile. Sanibonani. Igama lami Ntokozo starring ngwakwaZulu lapha ke sise Cargo Hold uShaka Marine season 2 of Izinkondlo Ziyaphilisa. Njengenjwayelo ke ngihleli nabantu abangivakashelayo abawosonkondlo abaqhamuka ke lonke leli likaMthana ngale ngaphandle ngenhloso njalo enkulu ukuthi sizozama ukuthi ke sibaze kangcono umsebenzi wabo sudayise sibaze nanokuthi bona bawobani futhi basukaphi njengenhlala yenza ke. Namhlanje ngiphethe umfowethu legama lakhe uThubelihle Mthembu. Ngiyajabula uma ngithi umfowethu ngoba siyasebenza nale ndoda lena imisebenzi eminingi sesenza izinto eziningi nayo noma phela okunye singakwenzanga mayenza nakufana ukuthi nathi senzile kodwa ayikonke mniswemvula sivula ngenkondlo la ekhaya lana ngihluza inkondlo kunomkhonto ohlabile odamene uvela njengendikimba kodwa emewulandela umkhondo hayi kukhulunywa nje ngentombazanyana elimpantshaza lempentshisi ehamba qhwiza umetshisi isiphethe kahle futhi ilitshitshe kuDoksa sixakile ukuthi imbongi kule nkondlo umuzwa wayo uveza ukudina kwayo ithi le nkondlo emva kongimimilita izinyoka umqalakazi kanozala izingwenya ubindwe intuthwane emva kongimimilita izinyoka umqalakazi kanozala izingwenya ubindwe intuthwane kusho imbongi ibhala yasiseke mina qale angiyibeke ngomqondo sobala bamba so kahle lana starring ngibona intombazana ikhula kanzima ikhala ngaphakathi kuthiwa iqinisele ngoba indala izalwa namadoda namabili ekhaya akasekho ubaba ikhula noma ngakho ke ikhula noma kunzima ekhaya yiyo ezoqeda indlala ilala ivuka qala mfethu ilungisela abantwana inhle into eyihaba abayincoma isakhiwo sangaphandle iyabonga ingabe nandaba ithi noma singaba nemvumelwano isigcino ukulolonga sakululaza umqondo wayo ucabanga nje kuphela ikusasa kuphela nje ikusasa ekhaya sizodlani intombazane ibakaza ngifikelwa umoya wosisi mangihaya lana ngihluza inkondlo kunomkhonto kodwa ohlabile odamene uvela njengendikimba kodwa hayi mawulandela umkhondo kukhulunywa nje ngentombazanyana elimpantshaza lempentshisi ehamba qhwiza umetshisi isiphethe kahle futhi ilitshitshe kuDoksa sixakile ukuthi imbongi kule nkondlo umuzwa wayo uveza ukudina kwayo okay ake sihluza isakhiwo sangaphakathi 1 umqondo wenkondlo so ke ngokomqondo yona ihlakaniphe idlula ontanga bayo ingqondo ihlakaniphile mfethu ifundisa izifundiso zishabayo isakhiwo sangaphakathi 2 ulimi ke mayikhuluma imfudumalo uke ubone ilanga lomlilo wangenhla seliphela kade sothile so ke ulimi lunothile ulimi luzothile ikhuluma ulimi lwebele mfethu namanje salibona libalekile kodwa ke phela noma ithuke yakhuluma umphesheya kuze kudideka abelungu imbala kusho imbongi ibhala ngiyahluza isakhiwo sangaphakathi 3 umoya inomoya omuhle inomoya okubekezela yize ikhulele ekuhluphekeni ake sibonge ke nakhya kodwa ngathi sifikile ngimatikuletsheni lana ngihluza inkondlo okay now ke ingumuntu iyona
kodwa isono sayo nje yona esikhulu isabona kungintshontsha lokho akudla kwesikole ngoba nakho kulanjiwe ekhaya ya nawo ke phela ibisinalo ibhobhodlwa nabandla kodwa phela nalo belungqi cha bebehlakana nje ngencwadi nosizi nje kuphela abandla bethi noma lenyo kalicela into yakhona lehlise libeke endaweni yalo sekuzokuphela ngisho amaqhingalo la lithi khona lifika nencwadi ekhuluma ngokuhlana kwabantu nokuzalana kwabo Mayisa Nkunzimalanga wesithando asenze isipiliyoni ithi Ntokozo na buka mina ubuke wena mina nawe simphumela yezipiliyoni zabazali bethu buka manje sikuphi sisaqhathanisa umsizi nosizi ukuze futhi bona labo bazali bethu baphuma usizini kubande kwamancane ensizini lana ngikhuluma ngentokazi engasongwiji khwebu eqine nje ngqi okholweni layo lana ngihluza inkondlo okay asambeni ke la so ke avuke ekseni ageze aye esikoleni abambe umoya endleleni adlule emasimini akhe umoba adle ushukela athola umfutho anikele khona Nkosi yami ngathi sengiyambona edlenini lo nalo bemkhomba mana ke lana ngibanjwe isizuru angithi manje lana obehamba emgqeni ngakho ke phakathi nomuqa ngithole uphawu lokuloba elingumbabazi indlela le ibibabazi uhamba lihamba ngezinyawo imbalela amagxatha zinkulungwane ithi sekusela amathathu nje afike kwangqi ngetshe altikule kumatikula etsheni selemvuleleke umnyango wenyuvesi hawu nakya sesiyambona nakhona efunda engadlali beyemabhadwini yena ngalibhadi ethikamezeke endleleni kodwa engawi ekhaba sabheke yena namanje usahamba akami ke ngomusa kaJesu usethole izimendlela zokuba ngudokotela kuye ngathi siyamkhanyela indlela Nkosi yami ngihluza inkondlo mana ke story ngihleze ke nawe la uyazibuza ukuthi manje Thubelihle mfethu ukuxhumana komqondo nomoya kuyithinta kanjani intikimba cha uzokwazi mfethu lalela usavuleleka wonke amafindo ehambisa nje phambili imfundo uyamkhumula lo wangqi wakho nothando usezawamthembisa nomshado uyalizwa ifa lamsindo lo ke umsindo ozwakala njengesililo yini kwenze njani umama la uthola ucingo oluvele sokweni lendodakazi yini kwenze njani bekhanjiwe kuyobungazwa kubungazwani intokazi le isutholile umsebenzi wokuba ngodokotela kusasa lokho kusayo iyaqala emsebenzini hawu wamuhle uJesu wamuhle esimakade kodwa ngivala endleleni ke ebebubuya ngayo eTexini ebebehamba ngayo kuvele isibhicongo bonke ebebeseTexini balimele uyena kuphela oswelekile kusasa lokho kusayo simbeke endaweni yakhe yokugcina imbongi ibidini iganono wabo yasibhala inkondlo ethi emva komimilita izinyonka umqalakazi kanozala izingwenya ubindwe intuthwane what la yafa yes yabona kubaleka ngani ukulalela yabona lenkondlo lena ngibhalile lenqeda kenza le uyilalela ungabantu abathathu umuthanda lenkondlo uyakwazi uyilalele uyilandele uyithatha la futhi uyakwazi ukuyilalela ngehlo ngendlebe yokujula lokwazi ulimi uyithathe futhi uyenjoy kakhulu futhi uyakwazi ukuyilalela uma ufundile kakhulu izinkondlo wazazi understand la iqala khona esikoleni ebese uthi musu uyilalela musu uthi hayi ngeke lo mfana lo mina ngilo wesibili nowesithathu osezingeni mina ngiyangena biyayo diyatika bazwe dawona masisi inkondlo ziyaphilisa so isisho into kanje so isisho into kanje injalo nje into imvamisa mangibhala mina starring ngingena kakhulu ecatshulweni zomuntu osuke elalele ebese futhi ngiyakwazi ukubahlukanisa so ngiya understand ukuthi sometimes eindaweni esihaya kuzona kunokuhlukana kwe crowd so manje lana we understand ukuthi khona umuntu o-understandayo khona umuntu onga-understand babambe bobabili makwenzeka kumina ke ngenza njalo ngiyakwazi ukubabamba bobabili futhi kuzo zonke izinkondlo zami ngeke ngiyibhale ngihleze ngiba nomuntu olalele abahlukile futhi mawubhala kusho ukuthi ungagcini icabangela wena kuphela yabona mangibhala mfethu ngoba phela inkondlo iyafika qala mayifikile kumina ngibhala iyafika ebese ngisengiqedile ukuyibhala kosinye isikhathi ngeke ngibhala inkondlo ezibe 8 pages kumele kuphoqe ukuthi manje ke sekumele ngisebenzise creativity ukuze ngisinciphise ukuze futhi ngenze sure ukuthi bonke labantu laba bakwazi ukuyilalela ngendlela ehlukile
wafaka lento engifuna ukuyisho. Have you ever been criticized for ukubhala inkondlo ende u8 pages? Lalela ngiye ngakriticize kodwa hayi kakhulu. Ngeke ngiqambela amanga. Ngikriticize kodwa hayi kangako. Ngani ngoba mina mangibhala njoba ngisho ngisuke ngilalele kakhulu abantu ngiyakwazi ukunderstand abantu yabona so ngisho ngingamude kangakanani ngiyakwazi ukuhamba nawe uzukhohle ukuthi hawu hey lo mjidala usehlala 10 minutes stage ngenkondlo yodwa yabona so ngiyakwazi ukubabamba bonke kodwa phela abantu ngeke ubagcina uba-understanda bonke that is why kuphinde kuqhamukela abanye asebethi ngeke lo mjidala onganenkondlo ezini kakhulukazi imbongo ngobana phela nazo usuke ifuna ukungena stage yabona-ke so ingena lapho-ke le nto kodwa kahle kahle cha akhona abheke ngalapho ebudeni bey'nkondlo kodwa amaningi kodwa-ke maningi ama-criticism ekwaziyo mina ya abantu bakwaziyo Thubelihle bakwazi sebekwazi la edrobheni ya nangiyazo yena ola edrobheni ya sihlangana la eThekwini but ngokukhula ngikhulele le eshowe endaweni esasamungu esigodini sasoya ngiyasho nje ukuthi uya isigodi kodwa indawo engikhulela kuyona phansi kwenduna umthimkhulu so ya ngikhulele khona kakhulu ngasuka ke khona ke sengiqeda i-primary ngase ngihamba ke ngiyofunda ngapha eMlazi eKasi isikole ngithiwa semafumbuka ngicabanga ukuthi la khona ke ukubhala okuqhamuke khona kakhulu la ngiqhamuke khona ukubhala ngicabanga ukuthi yazi mfethu ukubhala kwami laphana kungisize kakhulu inkondlo mina zingisize kakhulu mina ukuqhubeka kwami nokubhala nokuqhubeka kwami ukuhlonipha inkondlo zingisize ngisanda kuyiqala ukubhala zingisize ngikwaze ukubona inkondlo ukuthi iyakhokhela ngisanda kuqala ukuyibhala so mina lento yokukhera esikoleni ukuphatha imali yokukhera benganikezwe ekhaya kodwa bengihleze ngiyirich esikoleni ngenxa yenkondlo rich kid yeah but ngiyangifihla ukuthi ngaba umuntu onenhlanhla ngoba ngathi ngisengihlala khona eMlazi ngiqala ukubhala izikondlo nje ngathi kahle kahle mina ngaqala yabona lento ama pick up lines ngangazi ukuthi ngibhala inkondlo phela ngaqala lento ama pick up lines yabo ngibhala pick up ngabona ukuthi asemaningi so ngakuhlanganisa ngathi lento ngase ngisholo igroup khona la ababe rapper khona besha ngasho angayisho bedempithe untswembu bese inkondlweni bana kusho sake inkona mina kusasa lento ngiyenze emthandazweni hayi mfethu from lapho ke mfethu awuthanda engalithola ngicabanga ukuthi ilona thanda la ngigqugquzela la nginikeza namandla lokuthi ngisangakwazi ukuqhubeka ngicabanga lelo thando la ngasuka nalo le ilona lwanginika amandla lokuthi lento le ingimina lento le iyaphila ngoba ngathi sengidlula sengibhala nezinye sengifika khona iresponse engayithola khona yanginikeza uthando oluningi insuch a way ukuthi zaqala lapho ngikwazi ukubiza ukuthi hawu Thubelihle ngicela uzoshola inkondlo la siyashada senza ukuthi ngisagigizwa omiss omiss esikoleni bengitholela amagift ngaphandle ngibuye ngibe rich so uthisha omkhulu even not uthisha omkhulu mfethu ngiyayithanda leyo ba rich mhlawumbe kusazoba rich yeah but so zaqala lapho mfethu kungiphilisa ngabona ukuthi akushuthi inkondlo yabeli leyo nkani ke leyo enayo yokuthi ngeke ungitshele ngazazi from lapho ke ngisengiyazazi uyabona ukuqala ngaqala kabi ngaqala kahle kukuyena ukuthi umuntu lonto ithatha kanjani ngathi ngiqala mfethu ngangconya mina ngiqala nje ukwenza inkondlo ngangconya so from lapho futhi kakhulu ngiyakubona ukufana kwegameko ngendlela osonkondla abaningi abaqala ngayo ukubhala nomthelela wothisha esikoleni umsazwana nalabo thisha ukhuluma ngakho mfethu baningi sebemofa ama-fans manje because yonke indawo kwenzakalani manje usukuphi yabo sometimes bangixhasa kwenzakalani yabona-ke so mfethu mfethu yazi mina isiZulu kakhulukazi ngenza ugrade 12 isiZulu besifundiswa mina grade 11 uphepha 1 wena nje umfundi uqashiwe la esikoleni lalela baba lalela enye izinto mhlawumbe uzokhumbula ukuthi mina wawuzuyitshethi ngifunda e-DUT exactly uzuyitshethi hayibo lo mthetho futhi ufunda e-DUT ufunda kobani uhleze khona ngani le advantage ngangiyithatha mbijana mfethu yokuthi mhlawumbe ngizokwaziwa vele ngiyafundisa laphana uphepha 1 wesiZulu because no grade 10 empeleni ngenza grade 12 so leyo mathuba lawo uthisha omkhulu wayengenankinga yokuthi ngithi ngiqamba manga ngithi hey
khona into ekhona la enkondlo ezoba competition ngicela ukuhamba ngifika late ngihamba early ngifika late ngihamba early inhlanhla le uNkulunkulu wayengipha ukuhlakanipha ke kushuthi leveleke yeah so yeah uqhubeka so nje inkondlo mfethu kade mfethu abantu abaningi abazi ukuthi ubhuti wakho Minenhle Mthembu hey mfethu yeah ike simhlanganela endleleni yeah but leyo nto leyo ike yanginika inkinga ngifike einkondlweni bengiyalapho ike yanginika inkinga lo nto ngifike einkondlweni because manje abantu bebethi lona uzenza uMinenhle Mthembu awukwazi ukufana nomuntu ofana naye manidaliwe mina noMinenhle siyalamana zala ndawonye so muzohlukanisa umina kuyena kodwa lo nto leyo ithe sesihamba ngokuqhubeka kokubhala nangokukhula kwami kwabonakala nangu Thubelihle nangu abafana abantu labo kodwa phela wena musowazi ukuthi uThubelihle Mthembu Minenhle Mthembu into mfethu oyibhekayo uzoyithola mufuna uwrong kulowo muntu ngeke ngawutholi mfethu so ngoba uyinika isikhathi so lo nto mfethu yakunika inkinga kodwa ke ngagcina sengihleka ngoba phela mina ngumuntu ongenandaba kakhulu mfethu ngumuntu ongenandaba but ngeke ngayizwa enye interview yakho obuyenze noZamani Mzobo ngasho lelo mfana lo ngamfundisa kahle mfethu yona lento ngabena ndaba mfethu ube nendaba nawe mfethu yonto engicabanga ukuthi yonto engihambe nayo kakhulu leyo ngila ngikhona ukuthi uBehle Mthembu lo nguyena namhlanje ngenxa yenkane yami and wakhula ke Thubelihle sesiyakule ngxenye engiyithandayo wakhula and sikubonile sonke to a point ukuthi wazi wabona ukuthi ayi nami sengingaba nayo platform yami which is where you created i-Durban Poetry Show i-DPS futhi ngifuna iveze so leqaleni ukuthi yaqala kanjani le nto ngoba ngiyamkhumbula uBoy iqiniso nje lila ukuthi ayiqalanga i-Durban Poetry Show kunama shows esathi engathi ngisase high school yabona njengoba kutshela ukuthi lento le iqale ngisase high school engathi ngisase high school sewenze mangosuthu so from lapho ukukhula kwengqondo yami nokufuna ngihlezi ngingafuni umuntu ngingafuni ukugcina la ngange organization nase organization kwaki group empeleni ekwakuthiwa Igagasi Lobuciko ngiyalikhumbula Igagasi Lobuciko ngicauthi sasibathathu okwabantu aba-active kwakuyimina uBoy kwakuyimina uThubelihle Mthembu kuBoy kuyinyanga khona mfethu okwakuthiwa isikhwama sami lo unyanga mfethu la mfethu ukhona mfethu ukhona kodwa manje kushuthi ngokusebenza kwakhe ke so kwakukhona unyanga mfethu okuthiwa isikhwama sami sajwayele ukuhamba sibe bathathu ngiyambhala kuma notes ngiyayicela mfethu interview lo ngithetha bese mamutho lethuba so yeah i-Durban Poetry Show mfethu iqale after lapho ke so uqala kwe-Durban Poetry Show sivele siqala sisuka kwi-Igagasi Lobuciko kunama shows vele bese siwenza e-high school ebese siwenza kuma-high school ebese siwenza nasemangosuthu but ngokucabanga kwami ngokufuna ukusabalala mina ngiyathanda ukuthi la ngifike khona kubonakala ukuthi uThubelihle usefikile yabona so ngafuna ukusabalala kakhulu ngokomqondo ngokubuka izinga lenkondlo eThekwini because ezinye izinto esasilokho siyixoxa lezi ukuthi hayi inkondlo eThekwini kodwa manje ama platform ayemakhulu ukuthi sikwazi ukudlulisa sonke imiyalezo nokuthi imbongi ikwazi ukuthi mhlambe zibe sezingeni because kwakwande kakhulu ama sessions yabona lonto so nama shows ayekhona futhi sometimes ayebalimita abantu so ukuthi khona ishow thizeni okwenziwa into ethi mina ngangifuna ukusabalala kakhulu nethiko yabona futhi inhloso yami yayingagcinile eThekwini ngangazi ukuthi njoba zipowerful kangaka izinkondlo eKZN specific eDurban so ngiyazi ukuthi iDurban Poetry Show izonyakazisa eSouth Africa yonke mayisenyakazisa South Africa ngeyonyakazisa nomhlaba wonke so ngicreate lo nto engqondweni so ukuyenza kwami ukuyiqala ngavele ngisilekelana because sasigroup yasilekelana nabafowethu ke engangisuka nabo so iDurban Poetry Show ngayiqala lapho ke yeah the rest is history ufuna umlando kancane weGagasi Lobuciko ngoba kulezi ayikhathi kwaba khona umsindo osuke eMlazi ni ama poetry sessions angafani anilo anisweni bangani ukukhumbula lo nto ngoba nani amaqembu kanje khona abanye ababayi kwakuze kuvele ngisho kiwa kuma shows noma nize duty ukuthi ayizwani lezi
iqiniso lila one sina sasingena session sina sasigagasi lobuciko inkinga sasihambela kakhulu ama session yeah so emlazi and futhi amanye amaningi ama poetry session asemlazi manje avulwe yithini siwavula sigagasi lobuciko kodwa swabiza ngegagasi lobuciko sigcina sivula ukuthi la akube khona session akube khona inkolo irane kakhulukazi ama high school yabo lonto yeah so lapho ukuba nezimpi kwaze wafika leli point la khona kushawana khona because manje sekuphume into yokuthi sesithe ubani ufana nobani yeah mfethu so nje kwaba yilonto ngicabanga kodwa ezinye zeindlela zokukhula zonga understand because ngathi nabo laba sasila nabo babenga understand inhloso ethu bayibona manje ukuthi laba mfethu lento ababenza because uthubelihle ngabaka yena uthubelihle lo uyena ukube sayivalela lapha ekopini sagcina lapho njalo ngolehlano siyahlangana ugcina lapho yabo thina sasifuna ukuhamba sasila ko duty silapha because njengoba ngitshela ukuthi even ukugigeka ukuthi uqashwe ngeke uqashwe uhleli la one thina sasivele sizazi ukuthi sintswembe so sinalento futhi ukuthi as much as ngiyaxoxa ukusebenzisa igama lomtswembe kodwa sometimes ngiyasebenzisa mina kakhulu because liyangigqugquzela ukuthi ngihlezi ngifuna ukuba ntswembe yabo lonto yeah so sahlukile yabo lonto so sasifuna ukudlulisa ulwazi osinalo kakhulu tena ukuthi sihlale sobathathu sharishe lonto siyazazi uhlukile unyango kwamasami uhlukile uboyboy usesontweni uhlukile uthubelihle so yeah but into esuke bonga kakhulu yini abantu imali ebongo emlazi ayidala ixongololo lezi ngicabanga ukuthi kakhulu abantu nothando ngoba thina njengoba ngitshela nje mfethu thina sasingena nasama high school kakhulukazi ma assembly sithando yabona mina mangiqhamuka emlazi ngaleza ikhadi mase kuphume ikole zonke asikho nesisodwa ihigh school yasemlazi engaze ngihambe akukho ineyodwa engaze ngifike ku-assembly khona ayikho neyodwa umlazi wonke kwelekeqe sonke sasifika so uyabona lokho kusebenza usasazi Monday to Friday siyazi yabo lonto so sasifuna ukuyitshala so sitshala nje sihlukile kwangena ubani banehlukile sifuna ukuyitshala emlazi sayitshala so ekugcineni abantu bazi labantu abayitshalile so sebazi labantu abayitshalile sebebona nabo laba bayivalele ekopini babona labantu ngabe sebeyaziwa kwayila kube ngathi impi iqala khona nabo bafuna ukuveza nathi sikhona yabona so kwakuba into yokukhula nje engatheni kodwa ngicathi iyashesha yadlula do you wish ube leyo nto yenza ngendlela ethile mhlawumbe nabamsana ngendlela ethile kwasekuqaleni nawo wonke umuntu wayekhona cha angikufisi lokho mfethu ngoba ubulwa kwethu kanje ya ngicabanga ukuthi ikhona kwasikhulisa yeah so ubulwa kwethu nokudlula kanje yana ngathi le yampi yadala okukhulu ukukhula kuthina sesibone egcineni ukuthi bengamele so angifuni ukuyivalela kakhulu ngithi kwakumele senze mhlambe sibambisane no ngiyayibonga la kwaba right ku wrong kunjalo yeah yakhula ke Durban Poetry Show yakhula asemangaki manje usuwenzeni ase 21 shows yeah 21 show wayenza imali iyenzeka imali ibuye ingenzeki so ama shows mfethu ngeke uyipredict ishow yabona kakhulukazi ishow ekhula nanokuthi futhi usebenza nabantu osuke uku-industry eyodwa nabo so kwesinye isikhathi ba-understand amansakhula kube khona futhi mhlambe omunye upoison noma izambana nje elilodwa libolile eligcina futhi yabo kube ngathi kodwa mfethu ukukhula kwayo mfethu mina ngibone ilokhu idlondlobala imali mfethu ka poetry ayikho yeah kodwa futhi ikhona kuya ngokuthi uyiqhamukela ngaliphi side yabona for ama shows ishow mfethu ukuze ibe impumelelo kahle manje kuma artist idinga ibe ne funding yeah masipala uma khona masipala futhi ngicela wazi ukuthi sayidinga funding kakhulu sayicela funding futhi kakhulukazi la enkondlweni mfethu yeah so mfethu lonto leyo sometimes njengoba ngisho ukuthi ama shows ayahluka uthola ukuthi enye izoba funded enye engabe funded uyabona mobize umuntu kule funded wase ubiza omunye kule ngekho funded uyabona vele sezikhona inkinga la because manje ishow muzodependela kuma Daughter Kings
uzoxabana nama-artist futhi ukuthi umsunguli we-show uyazazi ukuthi wenza ama-shows u-event organizer kumele uqine kumele ube namandla because usuke ngeke kuhleze kumnandi so zonke izingqinamba usuke usebenza ngabantu ulwa nabantu lapha futhi kumele uzazi ukuthi uqine ngokwanele ukuthi uzobhekana nazo zonke lezi ngqinamba ozohlangabezana nazo mina mfethu Thubelihle Mthembu nje ngathi abantu abaningi bazibonile izingqinamba eziningi ezibe public lezo zinto azingahlangana kanqi ngobani ngiqinile ngiqine iqala ngiqala yabo lonto so zonke izingqinamba lezi zisiqala ngisuke sengazi and manje ithi sukuyenzeka sengibane ngihleke ezinye zezinto futhi ezingqugquzelayo uke wabuza le nto ngempi ngakutshela ukuthi le mpi leyana ngiyayijabulela ukuthi yaba khona because iyangikhulisa so ngeke same apply nala njoba ngenza ama event ingagcini kuphela ukuthi open photo show maningi amanye ama event engeke ngibizo kuthiwa ngicela ngizowa organize kakhulukazi mina ngifika kakhulu ne poetry because konke la ngikhona ngifuna ihleze iba khona yabo lonto so kakhulukazi la ku open photo show mfethu eziningi izingqinamba mfethu ngike ngaxona kakhulu nama artist ya ngaqala sibanga imali sibanga umuntu mombiza eze kwi-show yabona starting ngizokubiza uze kwi-show yazi njengoba ngikubiza uze kwi-show mayengekho funded ngisuke ngazi ukuthi ngiyagembula kodwa manje ekugcineni i-show kumele yenzeke because unenhloso mosangibiza uthi starting ngiyakubiza ayikho funded kodwa ngiyagembula awungitshela ngiyakutshela mfethu ngiyakutshela akekho umuntu oza kwi-show usuke ngazi akekho umuntu osho bathi bebuza ngini mfethu ngizoyikha yazi kwesinye isikhathi ukuqamba mangeni mfethu yazini udinga malini ngizokunika yazi ngobani because lo muntu lo uzokubuza i-event isingakusasa kodwa uthe uqala nale nkulumo lena yokuthi uyamdinga abe khona wamfaka kwi-poster na grand kodwa ngakusasa imali sezokubuza yabo so mayekubuza lo muntu vele usuyamdinga usuyenzile ishow ngeke isenzeka kahle engekho so kumele wenza ama means so uthatha uyagembula ke kwesinye isikhathi i-gambling i-win or lose uyabo lonto so ziningi ingqinamba esibhekana nazo singo event organizer vele ziningi njengoba nje sila bakhona nabantu osuke ababiza bama artist owathi wena engangithi ngiyagembula la wagcina kungalunganga abasathi nje Thubelihle ngikweleta bakhona mfethu bakhona ababaningi have you addressed it nabo nginalento mufuna indlela njoba ngisho once sonana mina nawo khuluma nami mina uThubelihle ave open yabo khuluma nami silungise lonto kodwa wena wabona ukuthi nanokuthi phela kunabantu esibabizayo abeze kuma event abangayithandi abangakuthanda ukubona le event abese kuyona iphumelele so lo muntu lo uyakubuza ubiza umuntu onjalo udangerous kanjani because into azoyenza uzothola leyo ntuba leyo ebese efuna ukubhidliza yonke le nto leyo so manje baningi abantu esibabiza kuma event ngazi ukuthi yabo njengoba ngibiza starting akayifuni le event usibe khona akangifuni kwa yimina but mina because ngiya understand bonke abantu ngizokubiza egcineni because manje egcineni lento le angiyenzeli mina nawe ngiyenzela wonke umphakathi waseDurban I think exclusive guys, exclusive content. Ngomunye umuntu oqala umchazela lento le. Senginakho ukunderstand izathu zakho unye mawusokwenza ishow. Kodwa wena ngifuna ukubuza ukuthi awucabangi yini usku right ukuthi mawuzokwenza ishow ungitshele uma ngistarting la ngiyagembula anginayo imali. Umbuzo wami ngobuzo ukuthi ishow yokugcina oyenzile. Ngumle ishow yokugcina yawungibizile nami lapha. Kwenzeka iphithiphithi nakutshete ngivaleleke endaweni ukuthi kanjeni. La show ku social media abantu babebhala mawukuwaposta abacomment la kuma comment uthi sifuna ukuya sifuna ukubona ukuthi uzobakhokhela yini sifuna ukubona ukuthi so leyo nto ngiyithatha ngiyibeka na win negativity manje ezoba aligned neshow ukuthi makhona iDurban Port show kuzoba khona abantu abazothi ngizobe ngingabe ngisaya lapha ngoba uyamlisa kakhokhe kanti wena i reasoning yakho yabona wathinta kahle wathinta leyo yokugcina njengoba kutshela ukuthi kusuke kuyizamba nelilodwa lifuna ukuzama ukwabolisa wodwa and then abantu masebethi esifuna ukubona wakho ekugcineni uyabona emva isizokwenzeka yenzeke bonke labantu ababebhala lezo zinto ku social media babe khona and babe sebebhala kahle ngayo lonto le igomeza ngokusobala ukuthi ekugcineni
hayi ukuthi banemqondo nje uyabona masisa ayikhale siyazi lento seyenza i-wrong kodwa manje ngoba sekuthiwa yedwa ayikhale yabo lonto sokugcina sekubete njalo ke mntaka baba ya ngashonelanga futhi bakuthiwa sithatha i-negativity engibhekana nayo ngalento kodwa ke ngoba uNkulunkulu wangineka ukuqina nje ngiyabonga kakhulu Mthembu usathi ngakhula ke DPS sengathi futhi bengalalela nabo laba abaneyinkinga baphenduleke beyithole understanding yakho ngezinye zezinqumo uyayithatha uma ufuna ukubona umcimbi uhlalile sengathi futhi angayithola ifunding laba bakwelete kanjalo ahamba afike no I feel nginethemba mangicabanga uyedwa babili abantu engani mhlambe mina mhlambe kubagcina bangakhokhelanga nakhona futhi senginezizathu ukuthi kugcina ngenzeki so uthola ukuthi leyo nto mayisikhulunywe yibona ngozizathu ukuthi ba powerful enough ukuthi leyo nto mabekhulumile ilandelekeke so kugcina sekuvela uthola sekuvela nezinto obona lo muntu lo makuthiwa ngiyamathenda ngimbuyisa ekuqaleni siqala size siqede lo nto usevela nje ngoba nakho useyabona ukuthi ayikhali yeah abantu bakuthola kanjani ku social media Thubelihle Mthembu ko wonke ama social media mfethu Thubelihle Mthembu ngiyabonga kakhulu mfethu usazobuya wena la ukuphathwa wani ufike Ningi imbuzo engizoyibuza ngiyabonga kakhulu mfethu nalento le inkondlo ziyaphilisa futhi iphilisa ngempela futhi ziyafisa ukuthi iqhubekele phambili Thank you very much thank you for liking thank you for sharing thank you for subscribing don't stop supporting sabonga kakhulu we were live at Cargo Hall to Shaka Marine World noma sebekuphikisa uzobatshela inkondlo ziyaphilisa